ako sam ja mogao, možete i vi, ja ću vam čak i pokazati kako se to radi, jer sam dosta otvoren i pomažem ostalim tiktokerima ili osobama na Instagramu, usmjeravam im kako se nešto treba napraviti. Jer sam još prije nego što sam počeo TikTok, bio u biznis vodama i tu sam naučio dosta tog nekog znanja dodatnog, gdje, gle, $500,000 je lijepo imat, ali to je najčešće većina samo brojka. I to je to. Kako sad to pretočiti u nešto dalje, u nešto zanimljivije, kako izgraditi biznis od toga, kako napraviti priču, tu je prava umjetnost. I to je upravo ono što mene zanima. Dobar dan svima, dobrodošli u moj novi podcast. Nisam ni počela, on je rekao, Darija Marčec, zapratite me na TikToku. Pa dobro Darija Marčec, zapratit ćemo te, dobar ti dan, dobro mi došao u podcast. Odlično, hvala ti Ana puno na tvom pozivu i hvala što si me reklamirala već u samom početku. Znači hit, već vidim da ćemo se odlično slagati. Odlično, a čekaj, ne trebam te ja reklamirati, pa ti već sve imaš tu napisano, ja ne trebam ništa reći. Pa ne, kad sam vidio poziv, odmah sam razmišljao što ću majicu nositi. Odmah sam tu stavio TikTok, sve je jasno. Ali ja sam te zeznula sa obućom, ti si pomno razmišljao o obući, uzeo nove tenisice. Da, pa znači moje tenisice još imaju od ozdosu, znači John je još novi, sve kao nove šlapice, ali dobro, ajde. Stavit ćemo nove šlapice, da ove oblake ne zamažemo, tako da sve okej. Hvala ti što poštuješ oblake, ali evo imaš lijepo srce ovdje da se možeš odmorit, naslonit. Da, srce baš lajkam, super su ti srca, stvarno evo, brineš o meni odmah u početku. Eto, drago, imaš i vode, ako nam još šta treba. Sve si mi omogućila. Sve sam ti omogućila, sad kad si spomenuo lajkanje, idemo odmah na lajkanje. Ti si itekako lajkan u svakom pogledu i svakom smislu. Dario, a samo godinu dana imaš TikTok i ti si jedan od najutjecajnijih TikTokera regije zapravo. Da, ne samo tako Hrvatske. nekako. Jesam to dobro rekla? Pa na jako dobrom si putu, točno. A objasni mi kako? Kako? Šta kako? Na koji način si to postao tako kratko? Aha, pa moglo je to još biti puno jače, evo ja sam se malo zafrkavao, tako da je trebalo čak godinu dana, nije 6 mjeseci, ali ajde, bit ćemo zadovoljni sa godinu dana. Pa jednostavno, svoj sam, zabavan sam, slušam publiku, komuniciram sa njima, gledam da ću objaviti neki zabavan sadržaj, idem u tom smjeru i ide mi jako dobro. Jednostavno. A daj mi reci, koji je bio trenutak da si ti odlučio pokrenuti TikTok? Kako si odlučio? Na koji način? Zašto? Zbog čega? Taj moment me zanima. Jel imaš ti TikTok? Ne. Vidiš, da imaš TikTok, sad bi znala kako sam ja počeo. Ali ja sam zato tebe zvala, da ti meni sve objasniš. Ja sam onako malo starija od tebe i nekako neka druga generacija, iako i moja generacija je na TikToku. I meni je to apsolutni fenomen. Ja o tome ne znam ništa. A ti znaš, pošto si gledao moje podcaste, da ja zovem ljude koji mene inspiriraju i uče, da ja rastem i razvijam se i ti ćeš lijepo danas meni, ali i mojoj publici, objasniti sve o tome. Može, ja ću se potruditi. A onda nakon toga te pratim, jel može? Može, ja ću se potruditi da i ti dobiš super informacije i publika dobije super informacije da svi budemo happy. Ja sam za TikTok čuo prvi puta preko Instagrama. Ima godinu i mjesec, dva, tako, ali ajmo reći godinu dana. Vidio sam Instagram storije, ljudi objavljuju, ripostaju nešto sa TikToka i mene je zainteresiralo o čemu se radi, kakva je to nova platforma. Instalirao sam ju, malo sam swipeo da vidim o čemu se radi. Zainteresiralo me, pronašao sam neki sadržaj koji bi ja mogao objavljivati i tu je tako krenulo. To je moj početak. A jesi uopće očekivao da ćeš napraviti ovo što si napravio? Pa očekivao jesam da ću napraviti to što sam napravio, ali nisam očekivao da ću u tom vremenu to napraviti. Znači, kada sam u početku krenuo malo lakšim tempom, vidio sam da brojke počinju rast i sam sam sa sobom odlučio da ću se u potpunosti fokusirati isključivo na TikTok, da ću to raditi sljedećih godinu dana, samo isključivo to. I evo, brojke su došle onda. A misliš li da to možemo onda napraviti u svemu čega se primimo i uhvatimo? Jer si dao to 100%, isključivo se tome posvetio ili?
Pa moje nije samo TikTok, znači bilo je to tipa gradnja karaktera, prije toga pokušaj na YouTube-u, znači nije to samo u godinu dana, ja sam došao, sjeo, idem raditi, znači treba puno više od same godine da ostvariš neke ciljeve koje želiš, to ti vjerojatno znaš još puno bolje nego ja, ali da, sa radom, sa trudom, sa upornošću i sa strpljenjem dolaze rezultati kad tad. Ako ne za godinu i 2 mjeseca. Dakle, puno upornosti i naravno pokušaja. Točno. Spomenuo si mi jako puno zabavu. Zabava je jako bitna, da se ti zabavljaš, ali i da daješ zabavu drugima. I zapravo ti drugi se na to pecaju i love, ili? Pa postoji nekoliko vrsta, može biti edukacija, može biti zabava i bilo šta. Ja to sve kombiniram. Ja onako idem, gradim neki brand karakter od sebe i ne želim biti fokusiran samo na jednu isključivu stvar, nego idem dosta široko. Znači, moj brand je Dario Marčac i sve šta god ja radim, to je sve Dario Marčac, to sam ja, tako da neki put imam zabavu, neki put imam konkretni, ozbiljni sadržaj, dosta često imam neke edukacije na različite teme i tome slično, tako da svaka područja, uglavnom radim ono što ja smatram da je za mene fora, da je meni onak zanimljivo i samo to prenesem u content, prenesem u video sadržaj ili na Instagramu u sliku i to je nešto što ljudi prepoznaju da sam to ja, da je to iskrenost. Baš sam te htjela da to pitati, koliko si ti iskren u svemu tome? Dakle, 100%? Da, konstantno sam iskren jer ja gledam sve dugoročno. Znači nisam neka od osobe da ću gledati što će biti za sljedećih mjesec, pola godine, godinu, nego razmišljam šta će biti u narednih 50 godina. Šta ću ja biti za 50 godina, a za tako jako dugi period treba, jedino može se opstati ako si iskren, ako si pozitivan, jer kad tad dođe sve na vidjelo. Znači ako se nešto mulja, nešto laže svima tamo, to kad tad izađe na vidjelo, tako da u toj opciji biram iskrenost i to sam ja, prihvati me tako kakav jesam ili swajpa i to je to. Ili swajpa. Da, pa samo frci. A Dario, gdje ti sebe vidiš za 50 godina? Ja se, ajmo ovak, di se ne vidim. Ne vidim se u kolicima, u bolnici, to ne. Vidim se da bi mogu raditi neke zanimljive stvari. Evo, skijanje bih htio probati, pa bi se vidio negdje sa 70 godina na Alpama. Kako snimam, ne znam je bio TikTok, ali nešto ću već snimat. Vidim se da sam pun života. Vidim se da radim i dalje ono što volim, da idem za nekim svojim ciljima koji će mi u tom trenutku biti primarni. Da ljude oko sebe, kao što to radim i sada, uveseljavam, potičem da rade i oni ono što vole, da budu svoji. To sam ja za 50 godina. Isto što sam i sada. Samo sa nekim još dodatnim iskustvom i znanjem. Dario, jako lijepo da si to rekao i vjerujem da ćeš to tako i biti, da ćeš tako i raditi i funkcionirati. Ono što te sada veseli je TikTok. No. Što je za tebe TikTok? TikTok je za mene mjesto gdje ja mogu u potpunosti pokazati ko sam, šta sam, na zabavan način, na edukativan način, na bilo koji način i mjesto gdje mi je trenutno fokus. Gdje radim sve, gdje radim biznis, gdje radim svoj brand, sve gdje radim. Sad smo došli do ovog dijela koji me zanima. Kad se uđe na tvoj TikTok, ovako veliko X piše, nisi influencer, nego si lider. Tako je, da točno. Čujem. Nikad nisam influencer, ne stoji mi ta riječ i iskreno ne volim baš tu riječ za sebe, ne volim se etiketirati kao influencer. Zašto? Ali ti imaš utjecaj na ljude. Da, ti ali ne baš u tom smislu šta ti pada prvo na pamet kad ti neko kaže influencer? Da, to ima negativnu konotaciju kod nas, slažem se. Ali to je zato što smo mi dali negativnu konotaciju tom izrazu. Ali ja mislim da biti influencer ima puno šire značenje. Ti stvarno utječeš na određenu masu ljudi. Utječem, ali se onako opet odvajam onako od... Znači ja sam dosta, neki bi to nazvali influencer, ja se ne volim zvati ili nikad se neću zvati influencer, ja sam dosta ovako, ja bi se prije nazvao biznismen. Pa sad, to je sljedeće, ali lider. Jasno, znači osoba koja pokazuje baš svojim primjerom u kojem smjeru ide da se može napraviti da
ako sam ja mogao, možete i vi, ja ću vam čak i pokazati kako se to radi, jer sam dosta otvoren i pomažem ostalim tiktokerima ili osobama na Instagramu, usmjeravam im kako se nešto treba napraviti. Jer sam još prije nego što sam počeo TikTok, bio u biznis vodama i tu sam naučio dosta tog nekog znanja dodatnog, gdje, gle, $500,000 je lijepo imat, ali to je najčešće većina samo brojka. I to je to. Kako sad to pretočiti u nešto dalje, u nešto zanimljivije, kako izgraditi biznis od toga, kako napraviti priču, tu je prava umjetnost. I to je upravo ono što mene zanima. Gdje si ti to sve naučio? Ja sam išao prije na fakultet, išao sam prije na strojarstvo, međutim to nije mjesto gdje sam se ja pronašao i to nije mjesto koje je mene baš zadovoljavalo. Ja sam to znao odmah u početku, praktički upisao sam faks da si kupim još dodatno vrijeme. Znači, nisam se mogao pronaći u srednjoj školi, što mi je full normalno i sve one koji gledaju mislim da je suludo misli da se može pronaći u osnovnoj ili u srednjoj školi. I na faksu čak ljudi se ne znaju ni di su ni šta su sa 50-60 godina da ćemo se mi klinci onak pronaći. Ja sam samo htio kupiti dosta još vremena, maknuti se od svega, od roditelja, od ekipe, od frendova, od svih i onako isprobavati stvari. Znači to mi je bilo, ajmo reći, zadnji onaj kako bi to nazvao, odmor prije, ajmo reći, posao, tome slično, pa sam isprobavao sve živo i onda sam pronašao neke stvari koje me interesiraju, znači to je uvijek mi je bilo nešto onak neki biznis to mi je, ali nisam znao kako početi, di, šta, svima tamo i onda mi je taj fakultet kupio dosta vremena da tak nešto mogu naučiti. Dobro, a i koji alati su ti zapravo pomogli da to naučiš? Što ti je pomoglo da naučiš o tom biznisu? Jer ti konkretno od TikToka radiš biznis. Da, naučile su me greške. Znači, radio sam i radim jako puno grešaka i cilj mi je da napravim još 50 puta toliko grešaka koliko radim, jer smatram da na greškama najbolje učim. Jer biznisu, pogotovo pošto postoji dosta velika konkurencija, teško da će te neko naučiti. Teško da će ti, ako baš želiš, znači nije to ono kao za 7 dana ću te naučiti, plati moj kurs. Ne. Znači mi pričamo o ozbiljnom poslu. Teško da će te neko naučiti, da će ti sve onako karte otvorene, samo trebaš to. Znači onaj koji je stvarno uspješan, komu stvarno ide, on to više drži za sebe. Tako da sam ja isprobavao jako puno različitih stvari i tu opet dolazimo na one temelje, kao što sam me pitala malo prije, za iskrenost, o tome slično. Znači za sve moje suradnje koje god radim, bilo sa firmama, bilo sa ostalim tiktokerima, sa bilo kim, znači leže na iskrenosti, na otvorenosti i na tome gradim cijelu priču. Jer sam shvatio da na kraju je to ključno i bitno. Da odmah u početku se jasno obrazloži, ja sam to, vi ste ovo, šta želimo. Ok, idemo zajedno raditi na tome. I mislim da je to ključna stvar. Energija? Osjećaš je? Šta je energija? Pa kad s nekim sjedneš, razgovaraš, dogovaraš biznis. Da, stalno. Znači ne znam sad kak je tebi, vjerojatno osjećaš moj da puca menadžer bi poleti ovdje u ovim oblacima. Da, osjećam energiju i osjećam odmah prije nego što osoba otvori usta, osjećam da li je pozitivna, da li je negativna i da li uopće ćemo raditi suradnju ili ne. To čak ne moram ni vidjeti osobu uživo, vidim preko slikama, vidim u očima, znači da li ćemo nešto raditi ili onako nismo opcije jedno za drugo. Aha. Sad se opet vraćamo na TikTok, spomenuo si suradnji i biznis koji gradiš. Ono što je zanimljivo, ti osim što naravno svoj brand vlastiti gradiš, ti jako puno radiš i za druge klijente. Dakle, ti njima kreiraš njihovu sliku na TikToku ili ostalim mrežama. Jesam li to dobro pohvatala? Dosta dobro. Vidim da si se baš bacila u vode da istražiš dosta stvari o meni. Naravno. Odlično, super, odlično, baš mi je drago. Da, evo, ja sam već neko vrijeme na TikToku i otkrio sam stvari koje jako dobro prolaze i shvatio sam samu bit kako to u stvari funkcionira. A one firme koje su u trendu, koje prepoznaju potencijale novih platformi, koje gledaju dugoročno, koje su tu da naprave stvarno biznis, one žele početi sa TikTokom jer im je jasno da je tu sada trenutno fokus i da bi to trebali iskoristiti dok je još u potpunosti u trendu.
ali međutim te firme ne znaju kako. Znači one znaju, mi trebamo početi s TikTokom, ali kak ćemo početi, šta ćemo snimati? Ili otvore svoj profil i onako krenu dosta, ne znam, ono, baš kao kompanije objavljivati nešto tipično sponzorstva, ali na TikToku to baš tako ne funkcionira. Nije to Facebook ili Instagram da plaćeno sponzorstvo, pa ljudi to odmah preskoče. Čim osjete nešto, onako tu je nešto plaćeno, ne zanima me, onako preskoče. Sada ta umjetnost, ta taktika da ti možeš promovirati neki brand bez da ljudi to gledaju na negativan način, da se stvarno zainteresiraju, to je ono što ja radim. Znači ja vodim profile kompanija koje su zainteresirane za TikTok. Dakle, dajem svoje znanje, svoje vrijeme, svoju energiju kako bi se podigao, znači, taj brand. Čisti primjer je Amazinga koji sam na TikToku za manje od pola godine, to je zabavni park tu na Velesajmu kod Hipodroma, znači za manje od pola godine sam im to TikTok povećao na preko 100.000 pratitelja. Bravo. Sad mi reci ovako, kako tvoj dan izgleda? Koliko si ti dnevno na TikToku i na samom mobitelu, s obzirom da, znači, svoj brand gradiš, imaš svoj profil, brineš o njemu i još brineš za druge klijente. Jasno. Kako si rasporediš vrijeme? Kako ti trebaš imati kreativne energije za osmišljavanje drugih znači, stvari, drugim klijentima? Kako funkcioniraš? Kad si daješ odmor i prikupljaš tu istu energiju? Pa super stvar kod mene je što mi je svaki dan drugačiji. Znači ja nemam neku šprancu, probudim se tada, radim ovo, idemo, gotov dan, pa onda opet sutra, pa preksutra. Svaki dan je drugačiji i to je recimo ono što ja vidim kao ljepotu cijele te priče, da ja mogu, ako se znam kontrolirati, posložiti jako dobro sve cijeli dan, tako da probudim se, već kada smatram da se trebam probuditi i onda tu dolazi. U stvari ono što želim reći je da je cijeli dan posao. Znači, ne radim nešto da mogu da radim 8 sati ili 10 sati pa da se mogu isključiti iz toga. Znači, uvijek sve gledam kroz content, šta bi se moglo napraviti, šta bi se moglo, cijeli dan sam u cijeloj toj priči i to onda dolazi do toga da možeš uspjeti napraviti neku dobru priču ako to stvarno voliš, jer da ja to ne volim, znači puko bi kad tad onak ne bi mogao to raditi, stalno razmišljati o tome, tako da odgovor je stalno razmišljam o tome, stalno radim, konstantno imam neke nove ideje. Isto tako svaki dan mi je drugačiji, nekad se probudim tada, nekad onda, nekad idem trenirati u to i to vrijeme, radim neki video za tuk, svaki puta je onako drugačije i zabavno je. Pa vjerujem ti. Da. Ono što je zanimljivo za TikTok, tamo su nekako više manje mlađe generacije. Jel' tako? Ja sam li u pravu, ne znam. Promijenilo se dosta toga. Okay. Za vrijeme korone se sve izmiješalo. Aha, da. Dobro, ali jako puno mlađe populacije. Da. A njih je najteže privući prema njih. Mislim, oni su iskrena publika. I kod TikToka, ako sam dobro informirana, tu ljude, ako ne kupiš u prvih par sekundi, oni, što si rekao, svajpaju. Da, prve 2-3 sekunde ključne. Ako im nisi zanimljiv, znači doslovno samo jedan potez, onak prstom, frt i gotovo, nemate više. A ti stvarno imaš jako puno pratitelja. Dakle, 500 milijuna je stvarno ogromna brojka. Hvala. I ja sam čula da ti doslovno imaš status zvijezde. Ljudi se slikaju s tobom, ljudi se doslovno prema tebi ponašaju kao prema zvijezdi. Kako si ti tako normalan? Odakle ti da sam ja normalan? Ko ti je to rekao? Pa ne znam, meni djeluješ sad normalan i pristojan, sad ja ne znam. Možda si me prevario, ali ja mi za me nisi prevario. Energija mi drugo kaže. Pa imam, stvar je o tome što imam jako velike ciljeve i ovo što ja sad trenutno radim i što sam postigao je samo neki, u mojim očima, nešto samo sitno. Onako, opet kak se vraćamo na početak, imam jako velike ciljeve, gledam na jako dugoročno i ovo je onako, ja nisam još ni počeo. Znači ovo je meni, tako da, ljudi možda na mene gledaju kao da sam ja senzacija i apsolutno pojava, ali ja te gledam sebe da sam tek u početku i zato se držim jako, jako prizemljeno. Ne želim da me jer kad te ponese, kad onako se malo počneš šepurit svima tamo, automatski počneš manje radit, počneš više odmarat, pokazati. Ne, ja ne želim to, znači ja želim baš radit, isključivo radit, napredovat, ići dalje. I to je to. Ma ko je tebe tako odgojio? Ulice.
Pa, odgojila me majka, hvala majci na lijepom odgoju i odgojio sam se dalje sam. Ona je imala utjecaj u početku, šta znam, do osnovne škole negdje i tada je napravila jako dobru priču. Pokazala mi je da pozitivne stvari, iskrenost i sve te neke koje možda danas onako se prikrivaju, pokazala mi je svojim primjerom da to na kraju uvijek pobjeđuje i na taj način sam odgojen i to sam naučen poštivati. A dalje sam se naučio kroz različite gluposti da sam radio obrnuto, pa sam se uvijek opekao, kao ne, to znaš. Uvijek isprobaš sve živo pa skužiš, neće tako ići, onako idemo se vratiti, stalno neke kombinacije. Ništa linijom manjeg otpora. Ne, znači nema lakšeg načina, uvijek onak se vratiš na staro, uvijek te poklopi, uvijek nema prečice, teži put, i to je neki jedini ispravni put, teški put. Kaži mi, kad smo kod puta, ti svojim primjerom pokušavaš nekako i osvijestiti mlađe generacije, edukaciju si spomenuo, iskrenost si spomenuo. Gledala sam tvoj sadržaj. Nevjerojatno mi je da u nekom videu gdje ti zapravo sportom se baviš, na onim ručama si gimnastičkim, ako se ne varam, i ti pričaš i o glazbi, spominješ stihove Dobriše Cesarića. Dakle, ti ukalupiš sve u jedan video od ne znam koliko sekundi. Da. Ajde, molim te malo, mi sad sve to ono što sam rekao, prvi par sekundi bitni. Nakon toga kako zadržati publiku, kako finiširati video da oni imaju potrebe pogledat opet. Onda ja uključim toliko različitih scena, takav završetak napravim drugačiji, složim priču, toliko stavim materijala u jedan video, toliko stavim truda jer je svaki moj video jako dobro osmišljen. Sve je iscenirano, napisano na papiru, sve jako dobro znam šta ću reći i potrudim se stvarno za svaki video i zato svaki dobro prođe i zato imam tu brojku koju imam. Reci mi, to je zapravo posao. Da. To je, dok nama recimo brojima to sve tako nekako trivijalno izgleda, jednostavno, ali to je daleko od toga. Da, to upravo dijeli one osobe koje mogu živjeti od toga i oni koji samo tako snimaju da snimaju. Znači ja znam svaki video zašto je tako snimljen, zašto je ova scena stavljena prije one i tome slično. Sve je isplanirano. Doslovno. Doslovno sve. Svaki video, sve je isplanirano. Bilo da radim sam nešto, bilo da radim sa timom, šta god, uvijek je sve isplanirano. Sad kad si tim spomenuo, TikTok Balkan. Ja te se sviđa, majica? Aha. Meni je isto hit. Fora je. Hoćeš mi objasniti što je, zašto i zbog čega? TikTok Balkan je brand koji sam ja pokrenuo i tu sam ubacio 20-25 načih tiktokera. Dakle, meni je bilo ja se vodim s time da trebamo svi biti zajedno, da se trebamo svi družiti, bez obzira da li smo muško-žensko, koliko imamo godina, iz koje smo države, sve to treba maknuti, sve te neke moguće nesuglasice ili tome slično i da se trebamo svi zajedno spojiti u jedno. Tako da sam ja okupio tiktokere s cijelog Balkana i evo osnovao brand TikTok Balkan, to su znači majice i mi zajedno snimamo sadržaj, zabavljamo ekipu, pričamo o različitim stvarima, osvješćujemo o situacijama koje se događaju ili u svijetu, pozitivnim, negativnim, sve Uglavnom pokazujemo svojim primjerom da se svi možemo zajedno družiti, da zajedno smo jači i da zajedno napredujemo brže dalje. Sjajno. Jesi svjestan koju odgovornost imaš s obzirom na količinu ljudi koja te prati? Da, sve više sam svjestan, sve mi je jasnije, baš jasno mi je da svaki video koji se napravi, svaka riječ koju kažem, da ona ostaje tu. Ovo što mi sada snimamo, ovo što ja pričam, pa možda će to neko za 10, 15, 20 godina izgooglat negdje naći i reći vidi ovog lika prije 20 godina šta je. Sve mi je jasno da šta god da kažem da će se to da će se saznat za to kad tad čut, tako da, jasno mi je. Utječeš na, dakle, mnogo ljudi, ali često ne zaboravljaš humanitarni dio sebe. Da,
I to isto, objašnjavam ekipi koliko je to važno i pokazujem svojim primjerom da se uvijek dobro dobrim vraća. Znači, postoji ta karma, postoji kad nešto napraviš loše, vratit će ti se. Kad tad. Isto tako kad napraviš dobru stvar i to se uvijek vraća. I to isto pokazujem ekipi da je jako važno i da nije sramota nekom pomoć, nekom izaći u susret. Još je onak savršeno kad pomažeš, a bez da tražiš išta za uzvrat. Znači, samo pomoć. Ja ću ti pomoć, ali i to je to. Znači, ja ću ti pomoć, ne tražim da ćeš ti sutra, zbog toga što sam ti ja danas pomogao, meni doći pa ćeš ti meni nešto vraćati. Tako da, ubaci mi kad neki video, gdje ili tipa, kakav god već, da ne spominjem sad konkretne stvari, znači, pomažem ostalima i pokazujem da je to dobar primjer, da je to dobar smjer i da kad bi postojalo sve više nas koji to radimo, da bi ovaj svijet bio puno ljepše mjesto. Bi sigurno. A kakav feedback imaš? Odgovaraš li svojim pratiteljima? Komuniciraš li s njima ili biraš kome hoćeš, kome nećeš? Kako taj dio funkcionira? Stvarno puno pratitelja imaš, ne možeš sve stići. Ne mogu sve stići, ali se trudim sve stići. Znači, imam dosta jaki community, stalno pričam sa njima, radim live-ove, odgovaram im na komentare, ne mogu stići, ne mogu odgovoriti, 5, 6, 10 tisuća komentara ispod videa, ali mogu prvih 200, 300, tako da odgovaram, baš se trudim, ne biram, znači, da li bio pozitivan komentar, da li je bio negativan komentar, odgovaram na sve, odgovaram im na Instagramu, javljam im se, evo baš nedavno jedna curica bila u bolnici, bila je pred operacijom, ja sam to saznao, onda smo bili na video pozivu, pa smo pričali, pa sam je ohrabrio, pa kad ti je operacija, pa kako je prošla, pa tome slično, stalno sam u kontaktu sa svima njima i nije da objavim nešto pa kao to sam ja i sad želim da mi komentirate, ja ću živjeti u komentarima. Ne, baš komuniciram s njima, gledam ih sve kao friendove i kao ekipu. Čak ih nikad ne nazivam fanovima, meni onako prejaka mi je reći ti si moj fan. Ja kažem friendovi, mi smo svi friendovi, ako ti si moj pratitelj. To je onak maksimum što mogu reći i to je to. A šta je s negativnim komentarima? Jel te išta toga dira? Ne dira me, jer negativan komentar upućen meni nije ono što sam ja. Znači, samo mi pokazuje situaciju u kojoj je ta osoba. Znači, ako je neko mogu izdvojiti svoje dragocjeno vrijeme i energiju da može nešto mene vrijeđati, meni to ništa ne znači, meni to samo u stvari povećava aktivnost i to je to. A vidim da on dolazi iz neke loše pozicije i pokušavam razumjeti da, mislim da u stvari toj osobi treba pomoć. Tako da najčešće odgovaram na takve komentare i kad im odgovorim oni dosta često pokušavaju napisati hej komentar samo da ih ja na neki drugačiji način primijetim u toj hrpetini komentara, nešto da napiše i kao ne, nisam ja to mislio, ti si najbolji i tako. Da, izazivaju reakciju. Koga ti pratiš? Ko tebe inspirira? U tom smislu? Pa na TikToku je malo drugačija stvar od Instagrama i od Facebooka. Po tome što nije potrebno da ti kao na Instagramu nekog pratiš pa sad gledaš što će on sve objaviti, nego je cijeli TikTok koncipiran da ima on jednu sekciju koja se zove For You i tu izbacuje različita videa. Bez obzira da li ja nekog pratio ili ne. Tako da praktički ja pratim sve, šta god mi izbaci, gledam o čemu se radi, ko šta radi, komentiram mu, potičem ga, super ti ovo, svima tamo, Danas je ekipa, danas su klinci, danas su evo i stariji se, zreliji se uče da oni kreiraju sami svoj sadržaj i da se stalno nešto događa i da ne moraš ti isključivo nekog pratit da ti on iskoči, da ako je dovoljno zanimljiv sadržaj, ako je nešto super, tako sam ja i došao do brojke od 500.000, znači ja sam počeo isto sa 0, ali sam očito objavljivao dobar sadržaj i to je počelo iskakati ljudima. Ljudi su me počeli zapraćivati, tako da TikTok je mjesto gdje svakog može vidjeti ako je dobar video. Misliš li da je to sad medij budućnosti? To je medij sadašnjosti i budućnosti. Znači sve one osobe koje prepoznaju potencijal, priliku, kao što sam prepoznao ja, imaju još uvijek priliku uskočiti. Znači još nije kasno, ali s vremenom, znači pošto ima sve više kreatora, pošto ima više ljudi koji su tamo, sve više firmi koji se pojavljuju, više nije toliko sve je teže i teže i teže i teže i sporiji je rast.
opet ono, više je ljudi, ako si odličan, opet ćeš iskočiti od svega toga, ali onako, polako prolazi taj voz gdje si onak među prvima. Tako da, za sve oni koji se razmišljaju da li početi ili ne, sam počni. Onako, uvijek ti to možeš izbrisati, sam počni. Kaži mi, jesi li zadovoljan onim što si do sada izgradio, što se tiče biznisa? Da, zadovoljan sam. Radim konstantno, zadovoljan sam sa sobom, ne osuđujem sam sebe uvijek nešto. Ili ako napravim super stvar, nagradim se, ako napravim nešto što sam zezno, naučim iz toga, sve mi je super, ono. Postoji li tvoj dio svijeta koji držiš samo za sebe, koji nije za TikTok? Pa postoji, znači nisam ja u potpunosti, ne prikazujem 100% sebe, ili tipa, ok, možda bi to povukao da ne prikazujem 100% sebe, nego tipa, evo, ne pokazujem svoju obitelj. Možda bi tako, te neke dijelove koji su privatni, ne govorim, znači, imena, znači, koji su iz mojih obitelji ili bližnjih ili tome slično, taj dio onako držim u privatnosti, jer ok, onako, sa mnom se možete slikati, možete mi se javljati, možete mi pričati, ali ne bih htio sad tu svu publiku prebaciti na ili roditelje, od tome slično, nema smisla, tako da taj dio držim privatan. Ja sam onak jako javna privatna osoba. To si lijepo rekao. Koji su ti nekakvi kratkoročni trenutno planovi? Kratkoročni planovi, to ti je dobro pitanje. Ti baš imaš dobra pitanja. Hvala! Čovječe, imaš baš dobra pitanja. Ne znam koliko već pričamo, Prošlo je pola sata. Prošlo je pola sata, imam osjećaj kao da je onak 10 minuta, tak me držiš od samog početka, bam, 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 ovo ono. Kratkoročni ciljevi, nastaviti ovo, samo ovo što trenutno radim sve ok i sve štima, sve se pokazuje da je jako dobro, samo nastaviti tim tempom dalje i biti samo strpljiv. To je to. Znači, ne posustat, nastaviti, strpljivost i sve će mi se otvoriti. A reci mi, što Dario još voli osim TikToka? Što Dario voli osim TikToka? Volim, jesi spremna? Da. Volim svirat, volim glazbu. Da, znam da si završio osnovnu i srednju glazbenu. Da, završio sam glazbenu školu, završio sam srednju glazbenu, sviram klavir, to volim. Obožavam sport, jedva sam čekao da mogu početi trenirati. Tako da evo već treniram neko vrijeme, to mi je vrhunac u danu i kad mogu doći negdje ispucat se onako, onda ne znam, kad si mogu prehranu složiti onako kako mi sve odgovara i to mi je fascinantno, uživam u svemu tome. I ono što volim je konstantno iznenaditi neke osobe, znači volim biti spontan i tome slično. Tako da i za tebe sam upravo pripremio jednu super stvar. Kako? Tako da, kako sam ja konstantno spontan, sad ću ja, nemoj gledat. Dobro. Znači, ja sam odlučio snimiti jedan TikTok video, nemoj gledat. Jedan TikTok video s tobom. Dobro, ajde. Tako da, jesi ti spremna za to? Jesam, ajde. Znači ovako. Ja obožavam ja tebi... Pazi samo na bubicu iza. Može. Dobro, šta ti meni? Okay. Znači, ja tebi stalno odgovaram na različita pitanja. Da. Tako. Sad je vrijeme da ti odgovoriš meni na jedno pitanje, ajde. Može. Daš neki svoj odgovor. Ja ću odmah snimiti TikTok video. Ajde. Samo spontanost. Ok. Pazi ovo. Ima malo tremu. Da? Da. To je normalno. Sad ja imam tremu. Da, vidiš. Ajde. Evo, upravo sam u studio sa Anom i ona mi postavlja različita pitanja, ja dajem odgovore, tako da Ana, ja imam jedno pitanje za tebe, sve što trebaš reći je da ili ne. Okay. Znači, trebaš odgovoriti sa da ili ne. Ako kažeš da, dobivaš nešto, ako ne, dobivaš nešto. Ok. Samo kaži da ili ne. Ok. Da. Zašto da? Zato jer uvijek da. Ja na tom mjestu stvarno ne bih rekao. Ja kad bi bio na tom mjestu, ja bi... Ne. Dobro, ali ti nisi na mom mjestu. Znači, ti ostaješ na da. 100%. Da. Ok. Donesi mi kavu. Donijet ću mu kavu. Odlično. Ali donijet ću ti kavu kad završimo snimat. Znači, nije moglo bolje završiti. Dakle, ja sad stvarno ozbiljno razmišljam o tome da pokrenem TikTok. Znam čiju edukaciju ću najbolju imati i najbolje rezultate sigurno. Dario, hvala ti puno. Imala sam puno predrasuda o TikToku, moram ti biti iskrena.
stvarno, jesam, ali si razbio apsolutno svaku. To. I to je to. I drago mi je da si došao, da te publika koja gleda ovaj podcast imala priliku upoznati. Sigurna sam da ćemo se vidjeti sigurno i sresti i susresti negdje, da li na nekoj od platformi ili negdje drugdje, vidjet ćemo. Puno ti hvala. Hvala tebi na ovom pozivu. Već se pratimo na Instagramu, sad samo čekam te na TikToku, već samo čekam Ana, da mi iskoči odmah follow imaš već jedno. Može, dogovorili smo se. Sve, hvala ti puno još jednom. To je to od nas, evo vidjeli ste, naučili ste. Zapratite Darija na svim platformama, pogotovo TikTok, a onda i sve ostalo. Može sve u kompletu. A ja vam samo kažem ovako, da, gledajte nas idući tjedan, pratite, šerajte, lajkajte, subscribeajte i to je to, vidimo se, bok i čao.